Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kahnyo Trap Integrated Territorial Organization lani ke hito kalap baka memorandum lani ke shithi bakala pha chaka office u Director of Mineral Resources jangka sarkar jilla keban nadu ka phnyo te kuremphang aladar phosau lajano nakani ka office kahito kalap yakani hakapor bakale yakendo yu Deputy Director jangka DMR ban bud dien ki jingtho ki bakala pha hakabe de bakajing Aishalan kit doyong jangani ka office Hagen gajanya kendo jangan nang ilam ke hito yu Deputy Director kila ong bakila kinralut yaki file henry omlap satya kan ga shithi bakim dan jingtip shenu kadan namar bo director bagi a shithi men shwa la shong that no nakakam kino ilam ke hito bakin thop yu President badan bok dakhar u General Secretary wan bon dakhar kila keno bakran ga jersey bamsap ke bashir khai hakani ka office bak kila keno ru bak bamsap ke namar bagi dan kita ki high level ke bali dan bor Kumta kani ka sengkal abiang no ada ka xerox copy chong kani ka shithi bat kala berngam bela da kimyo e ka jubab ka biang giwan shong yaki hakmat kani ka office kan spen kat mau kani ka shithi ngi bu ha ka arpnyo tarik banai ba ar cara pusat kani ka jinglik bu shithi jungi hatu ko por kadai hadien ba kidon kini ki ba apply lani kita ki bidat ki badai ban yo ndri kim yo ya kata ka chalan nomor gi hab yo ya kata ka NOC bad ya kata ka NOC hab sign do director oi kata gila kubur abas mu phla pat menta ka si ba kani kamdan hapo file ki claim put up ha file ka jongki ka bos pau shai ba kumba ki pat ba kila ujor hangi kadon sisa ka jing jersey hang ne hapo office katangan kan ba basai lum kumta kumno director usong ja son ba file apa dengi kali kumenta shubon bok wi kendo deputy director ni kendang lot ki file ndala dap kendang ni lab ba kamdon re kaneka jing komplain ka jongi ka ba pen isai ba kadon sisa kata ka high level ke badang haban siu ni baling ni haban alej kumta namar ba ki penja e ka file urjin ba lagi ja dang menta ka sing ru kila put up yang e ka file dia ni wan ru wan banyak kan ya kan ya ba balai kita bas koi ru hadian dengan lagi ba kila wan kita kila mi kita ki kali duyong lagi menta kila stang banyak dia ngi harga jong semua yang ikut ban tip ba kidon chalan na em lakim dan chalan te halor kata ni wad di ketenrai ngelawat di ketenrai ni wan hang ne ki ong ho la isu kita ke chalan kam lele ke bah apalat la de kiai ke chalan amar ba urit uria ru dan kam shuban entry ya kata high level ke balong excessive amount la ne ka jing he jing kita te ki wat urit uria ru la ban khayu tau doyong leng ba ke chalan te henrei ban ong pas ba la de ki don sha kata ba kila hadian ba kila apply te ki kot kisla kila yo ya kata ka kila de siwi ki tax ba per la de pimyo ay kata ka NOC subha yigini ki ba la apply kene ka bet wan jaka sangin yale langin peji kita ki officer ki balik kemsoi pat ke kita ki high level barang haban siwi kata ka san la ne ka shpulak ki de ki ba kin si balihin siwi yu tau high level ru de wai pat la da ki dang yai pene te sayama cha surok nomor baro skatahi u duyong ude hi jong pai ba pat skoi ru ya ka revenue jong kastir ru de benyo tela di kila tam ban ser haben ya tam lang he nomor ba pin kta ya ka yo ko kot jong ke jelahi minum syak da lele ru pat sesien ngin ongi kenok baka don ke jeng bamsap ke besar kai lengba u director kabarem lum kunta kaneka memo jongi kerja helo bat kini ke baya ya ke bamentaru ngila kali ba ngila ya wat jengmur halor ya kata ka mining ngila ipeni syai ba wat sarkar sang penbe ba bahkan salahkan selain raya ka mining kan seslam Barsa sekowi ru nakaliang ko jongki kala ele he ban tap email ko ba kadan ling ba ta QR code ang shen gila labi ke fake chalan adu kan no gila ban tap email wat lat kan taru ni nakaliang kaseng to gin sami no hi shmadan lada ka sarkar gin bu ikan ke ultimatum hadu ustam tamai ada kimla ban pembek ada kimla ban long sincere hakam ka jongki te hakawi gas ni haunu ustam tamai Niman saya dengan hawan syong senang ni apa office man yo clarity kebabya. Ya katarik ingin sampai hadu undala mi syau senam arhajar arpsan kumbu usnem thomai wan kerkom trai rukan wan ka bathmai pat ngin pen boru ya sarkar
kumno baka nong sincere hakilenti ke kiat ke chongki hadian baka ja ka to file hapet mentai kila receive yang ya kan ka ba arsiat kila zirok no kani te to ngin ai la de ki mo namar borok hi ubri bakla borok hi shekdon kita ki misplace hane hantai yo le se ular ko kumong ngai phi mo te hato ko por jong te ulong kum to yo ngi ulong sincere namar ngim yo kan do unit director ba thama ngim phatte bi ngim ya dai perlok hero te ap ngin ap sha ka to kan ne por telada kamban ke reply hakikat tu kat nesni mentali ya bamentaus nem hi tengim la shu hi ban ya kan namar kan sawan nak shuti kum tai tingin abus nem thamai lada kamdon kono ke green signal te kumbang ip in wan shong sundan hangni bangin yo ika juba pe namar kila kwa ban le drama ngi le ki ba trem ha ban ya le drama la ta sarkar hi bok kwa ban la ngilap ba kadon kti lengba kita ki high level kin se tungko mau jam kumoi kila itu tungko hagis nem la kan kejingwan jungim tak kesini yang hito central body halor kejing bodin ya ka memo ke bang ilap phan do ar phnyo trik bana ba ar zat phosau ti kejing kedo jing imta ngimla ban ni imdan ni director i kendo yai deputy director i sar khaluki ti wapen singolongo yang ikum gaseng mentak sengi hagajing kedo jungi bat kini ki deputy director kolong ba i director bari mo i bala shong thai i pd sangma imat isyong thai wan ra bat ka i ralang bat ka memernam bangi labu ndu benai ba ar jong tausna ti andala ki check ki file kamdon kan si kam kala miss ki trai yole se ula ralang bat ka memo jongi ti kaba kongsan ek jingkwan jongi minta singi lembat bundin dan ba ni panjik pensyai naka director of mineral resources halor ka revise comprehensive plan hajingi dai ba ka jing shalan lani ka jing auction ya udeu yang balade ti sha ka Coal India Limited kini marba hakin ni ki sngi nilai i ka jing sedang ban shalan ya udeu yang ti ni kwa ru ban tim na kaliang ke department ba hakin ni ki jing shalan ya udeu yang jing shalan ya udeu yang ke legal lani ke illegal mari don ki try par deu yang ki ba one complaint singi kum keseng ki ong ba hadin bekila de siu ya kita ki royalty ki ses ke GST kum terter ki dangdon pat sekiwe ke jing siu ko ba unofficial mo kam dei official ka dei unofficial tingi ko ban wat jing tip wat bani ahlor kani ka kata ke jing siu nolor bala de siu ya ka ki formalities badai ban siu kum ka ki bala bu kindon bala bu sarkar ti sekawi dungi pela makin ki sebenai bala dem kadon ke jing shalan de yong ka ba si hajar lais pak kendai po metric ton sha Bangladesh lengba ke Ciregaon Borsara Henry ngilap ma yakin ki chalan donro ki ba transport ki yakin ke chalan ki bayat lengba ke Dauki route ke balong against ke bal violate yakin ka comprehensive plan ti kum kini ke ibara khoi ni nim skau tanat ban ni nim skau hun yakin ke jing le jong ke sarkar but nginam hun hero ke ba ki batai yangi hanai ki su verbally hanai ngin yai bodin ngin yai ti tenrai ban lap jing syabat khamtam ya kini ki ya kita ki jingsiu ki ba ki tripar ki bawa ka kata ya ki yok ka kod ke jongki nomor ba kum ki try do yong ki don ka ki de ban siu tang kita ki ses royalty bat ka GST hanai kadang pat skawe ka tax ke ba ki bamla ban tip manu kita ki basim yang kata-kata yole se kita ki berujung ke sarkar bagi kita ki khot ki high level ya kita imla batip yole se kita ki high level te negaling jongi sisendon ngi dawa bat sarkar ngi penremjur ya kan ka high level culture yang government but lada ka sarkar kadang ya piteng ban praktis ya kan ka high level culture ngi kong basang man se hab hier yang semadan sesin ban peni supaya ba ngi don bat bat ikmil tiru ba ya trilang bat ngi kendang begin la ban rat khong ki jing jersey apa ke jala jungi ba ngi khmi linti ba ka jing trilang ke jing ai mensem jong ba jong kabrin hutrep ya kaseng jungi ngila ban ya ji khamat ban telon ni kam ban ai ji skri ke paka ban rat khong ki jing jersey ki jing bamsap ki kambe an apa ke jala jungi hi bro boy ya ke pemerintah hi kinu ki try doyong ki try par doyong ki bawan ban apply ya ki mineral transport chalan ki issue lada ki taki NOC ki biang lain no stang kitu ki bom
don kita ke NOC kimbat isu ya ke calan andre kat kum kajing ong jongki na liang department ba kinu ki ba apply ke calan ki ba don ki NOC ki formalities ki documents ki ba kat kum kajing don kam ki kila isu hi ke calan